E a rede social Sira Emma Barak partilha Papa Francisco Niali Fuansira. Padre Plínio Martins no Padre João Vovida, colhia com a simplicidade, no humildade, nebe pontífice a tudo durante a Papa Francisco de falecimento raihela tristeza bot basarani sira ia mundo liu sarani sira ia Timor-Leste la os sarani católico deit maxente triste amo Papa Francisco de falecimento mai be raimos tristeza bot ba humanidade ia mundo tamba amo Papa Francisco nudar líder espiritual católico romana nebe na kono ho simplicidade humildade no nudar Papa modelo paz nian ia mundo nebe lidera Igreja Católica desde tina rua sanu resintolo hakoto is. Amo Papa ni simplicidade no humildade nia mensagem sira nebe nia colhia durante ia moris sailia fuan nebe na konuho motivação. Nune sarani católico e Timor-Leste no mundo fahetu tamba malu li husi media social sira nessa Facebook, TikTok, no media social sira seluk, ori continua lembra tamba lia fuan sira ne sai modelo basarani católico atu halu tuir ia ida nia moris lorloron. Tuir Padre Plínio, amo Papa Hilinaran Francisco, no dar modelo basarani simplicidade, no iha pobreza nialaran tuir modelo São Francisco de Assis nian. Ni iha idane, ni amos experiência para o anhira ni hasamlulik iha Argentina, ni nia tempo nebe mak nia gasto ho emakiak sira, ni hatene morisha nusa, ba emam simplesira katak buat tutu loos buat materiais kalau kita sai emak mai pe doming maromak no sabi ba maselu mak importante moris. Tuir Padre João da Costa Boa Vida SDB, Emma Barak Makatudu Domin, ba Papa Francisco, tamba ninia lia fuansira, no ninia simplicidade. Dengan kata Papa idane nia capacidade ida, nebe bot tebe satu bela komunikan nia mensaje serne, ba povo serne be simples. Taman emak nia consegue nia mensaje serne consegue kona Emma Barak nia fuang, Emma Barak nia larang. Sarik ho laos horit nia mensaje, mebe mosonine exemplo moris niang ida nebe nakon ho humildade no simplicidade, ida nema kaone sai inspiração ba povo sira, taman emak sira aturu sernia domine be bot tebes baya Santo Padre ne. Itare iha Timor e povo sira espontaneamente expressa sernia domin ba Santo Padre. Itare sira bareza iha desidere bareza tas tolu anin laos tamba am bispo sira o itane na ulung kereta sira ma kusira thalo idane ma be sira halo idane li ho sernia fuang ho sirenia vontade rasik ho sernia liberdade rasik. Banhira Jorge Mário Bergoglio eleito no dar Papa ni halo juramento atu moris ia pobreza no justiça nialaran hori rezeita hela ia residência nebe destinado ba Papa sira. Papa Francisco hotinang walu nulu resingwalu mate heloron segunda ne hafoin sofre vascular cerebral no cardíaca. Papa Francisco ni ising mate se halot ia Basílica Santa Maria Maior no funebre nian se halau ia Praça São Pedro ia loron sábado tuku sanulu dader oras Vaticano nian no se preside husi Cardeal Giovanni Battista Re. Equipa cobertura GMN.